Sini jorani khorang ni editor sar no bahino jang so phai aso phai ni bagai khabai khubai ang logiwa phai bokuk jasmine no oro english by host khai ni bagai bokuk welcome everyone. Nograi kotorong wi chok phajak borom godang Dr. Atul Deparma monong ba ane pai play hamjangma te khlongmaya pharo te bichini biskango social activist borom godang Bir Chandra Deparma monong ba haine ane pai play hamjangma te khlongmaya pharo college te university ni student phaimanjak phainai jotono ane pai play hamjangma te khlongmaya pharo tinini jorani khorangni o pandawo philchukko assignment sal sonsojagmani sal o sanja jorawo neroni biskango jorani khorang ni o pandawo kisa kongnargwana actually ang jorani khorang ni je moto boroni themes ang asuk kaham ke saimanya apani je word chini kokbrok mani bagai jorani khorang je borok bahike samang khai tong buskang ni bagai chini future ni bagai bono kaham ke saime apane je jorani khorang ni words by kaham ke jotono buchina hanai ang poito khlaibo tabang ni generation ni lokorok chini college universities pore tongnai rok sini o jorawo sini o life ni jorawo seng bomhai khai ni nang toma kok sani nang seng nowo tabang ni jorawo kabangma chini youth tongnai rok nijeni future ni bagai nijeni society ni bagai nijeni state ni bagai nijeni desh ni bagai wansok yawe nijeni sak-sakno kefek ni lamao tlangoi paile ya khlaioi wansok tongnai rok kabangma tong omo hai je chini society chini dofani je jobok tongnai joboti tongnai youth rokno sung khorang tisani nango tani ke chini society gărui mane chini dofa hamyagnai chini dofa hamya mane chini state hayagnai chini state haya mane chini desh hayagnai जों ओ जरावो chini future no जों बाहायके सोनारनाय अमनिरनि उपरसि तिनि जे कलेज यूनिवर्सिटीज परे तंनाय र निरनि सोसाइटी नर बैयां दिगि तलांनाय अमनिरक सिटी साइड खायदि तिनि जे chini बसकांगो तंनाय र बरक तो ओवर एसिं थांहा लाइट थांहा बरनि पिरियड पाइनायनि लामा दिगि थां तंगो tabang nirok ji college university pore tongnai rok nirok ni jora angkha tabo chini society no bo direction o tlangnai bomani lama o tlangnai amon nirok khorang ni bisingtei wansok mani bisingtei suimani bisingtei samang tangmani bisingtei phonowoi rowani nang tini jeng nobo jotoni janija live ni bagai biji society ni bagai wansok ya tini sini editor ni wansok mong bo jorani khorang ni je motto boni themes boroni activities je kok samani belai ke chini dofani bagai chini state ni bagai wansok janai kok jotono jeng boni wansok mong haike je chini borong gonang editor ni wansok mong haike jeng chole kha hinke jeng buskang salo chini society chini dofa chini state no jeng bo direction no talangnai jeng control khaimanai tini jeng o jorawo wansok ya hangkangke chudu ni jeni live chimi hamyang ya nini live hamyang hamane chini dofa ni chini state ni chini desh ni hayang nai chini bisingo kabangma talented bokrok gnang kabangma tong
फियाबा रिटेन फर्म बाय बैनो सुयै खोनारावानि बा परेरावानि बा फनगवानि जे वानसक मुं तंमानो बैनो शेयर खायै बैनो इमप्रेस खायनायनि बागै इंस्पिरेशन रनानि बागै जे गोरों रग वानसक या तंमानि बबो कायसा तामो सनाय डाइरेक्शन रया तंमानि हायसि जे गोरों रगबो जे सिया रोंया अमा हायनो किसा सिरोनानि हिंखे रिटर्न फर्म नेने सस नेने मैगजीन ताबक जरानि खरां कारि जागमानि हाय नों गोबां मानसिनि पब्लिक ओपिनियन ओ नों फोकस खायनि पब्लिक खायनानि डेली न्यूज़पेपर ओ गोबां मा अपॉर्चुनिटीज दङ जोंनि दैनिक संबाद ओंथों नेने त्रिपुरा टाइम्स ओंथों अमा हायरावनि नेने जे व्यूज नेने स्टेट नेने दफा नेने सोसाइटी न नों बो डायरेक्शन हिमरो खाहिनके हामनाय आबो जों न्यूज़पेपर नि माध्यमेबो जों फोकस खायै मानो जारा सोग्यारो दिनै पाब्लिकेशन खायनायनि थांखा हिंखे बय सुयनायनि थांखा हिंखे अनेक कस्टलि जेफा बरक सवै माया किन्तु न्यूज़पेपर निरनि व्यूज निरनि ओपिनियन निरक शेयर खायै बैनो सिरै मानो जेसिनि व्यक्तिगतनि निने व्यक्तिगतनि जे टैलेंट टंगमानि न बा नों दफानो तुमा डाइरेक्शन रनि नाय नों स्टेट न तुमा डाइरेक्शन रनि नाय अब जों सिरवै मानो इंगे ओ जरानि खरां जे मीनिंस बाय अमनो जों वानसक थाय ताबौनि जरावो जों सुदु बैनो एलिगेशन खायमा बायसि मेंया निजेबो निजेनि कान्देबो पजानानि नां गोबांमा जोंनि टैलेंटेड युवा रक सिक्ला रक एलिगेशन खायनि हिंखे जों कलाइसां जागो अमा हाय खायखे जाखामोंब्ले किन्तु निजे खायो निजे फुलुंनाय बा बैनो फोरोंनाय अमा हायखे वानसकनाय अनेक कम ब्लेक कम इंगे दिनै आं कयनि मोसौबो निरनि बिसिङो गोबांमानो जोंनि सोसाइटी जोंनि दफा जोंनि स्टेटनि बाङै काहा सामों खायनायनि मोसौनाय गोबांमा दङ फियाबा एलिगेशन सिमिसि 90% एबाबनो जों एलिगेशन नो बहाय खायखे जाखामो नेने जेखुनु बैनि सामों न हंके जों देरामानि नो जारा नन पॉलिटिक्स खायनाय र हंके पॉलिटिक्स खायनाय न हंके साजाया अमाहाय नो कर्मचारी ओंथों नेने तामसनाय बिजनेस खायनाय ओंथों अमाहायखेनो पॉलिटिक्स खायनाय रबो बै बिजनेस खायनाय न हंके अब अमाहायखे बिजनेस खायखे जाखामो अमाहायखे खायने नांमानि कास्टमार न अमाहाय आदर खायने नांमानि माने बैनि न हंके जों साजा गया अमाहायखे नो हंके ओ जरावो जों ताबो कताल वानसक नानि नांगो जे जरानि खरानि वानसक मानि हायखे जों जे मुसुक मानि न ताबोनि जरावो जों सोसाइटीनि बाङै बाहायखे खायनाय बा इन्डिविजुअल जों बाहायखे खायखे दफा आगावै थांनाय बनो जों खायै मानो इंगे खायै बैनोबो इन्सपिरेशन दय मानो इंगे अमनो ओंथों दिनैनि ओ जरानि खरां जों जरानि खरांओ जोंनि दफा जोंनि सोसाइटी जोंनि स्टेट जोंनि कान्ट्रिनि बागै जों बाहायखे बोसकां आगावलायनाय निजे व्यक्तिगत आगाव माखांखे सोसाइटी